Rwanda rugiye kwakira abandi barimu b'inzobere 160 baturutse muri Zimbabwe binyuze mu masezerano yo guhana abarimu hagati y'ibihugu byombi. Biteganyijwe ko aba barimu bagera mu Rwanda kuri iki cyumweru tariki ya 21 Ukuboza 2025 nk'uko The New Times yabitangaje. Amasezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Zimbabwe yasinywe mu myaka 3 ishize ateganya ko guhana abakozi b'inzobere mu nzego zikomeye nk'uburezi, ubuzima ndetse n'ikoranabuhanga n'itumanaho. Abo barimo b'inzobere 160 bo muri Zimbabwe babanje guhabwa impanuro n'amahugurwa abategura mbere yo guhaguruka i Harare kugira ngo bitegure gutangira inshingano zabo mu Rwanda. Zimbabwe yohereje itsinda rya mbere ry'abarimu ba mbere b'inzobere 160 boherejwe mu Rwanda mu myaka 3 ishize. Guverinoma ya Zimbabwe ivuga ko abo barimu bishimiye kuba mu Rwanda. Uretse abarimu, Zimbabwe yohereje kandi inzobere mu buvuzi n'abahanga mu koranabuhanga mu tumanaho ICT mu Rwanda. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta, Umurimo n'Imibereho Myiza muri Zimbabwe, Simon Masanga, yavuze ko ibikorwa by'abo barimu byashimwe cyane n'ubuyobozi ndetse n'abaturage bo mu Rwanda. Ati dufite inzobere mu buvuzi n'abahanga mu koranabuhanga, ariko abenshi ni abarimu b'inzobere kandi bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu Rwanda. Yakomeje avuga ko abo barimu bishimiye gukorera mu Rwanda. Ati twari mu Rwanda mu byumweru bishize kugira ngo dusuzume uko babayeho n'uko bakora. Nta hantu nigeze mbona ibyishimo nk'ibyo bari bafite. Bamaze kumenya ururimi rwaho, binjijwe mu muryango nyarwanda, kandi guverinoma y'u Rwanda yishimiye cyane uruhare barimo gutanga. Umubano hagati y'u Rwanda na Zimbabwe urushaho gukura kuko ibihugu byombi bimaze gusinyana amasezerano arenga 30 y'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubufatanye mu nzego za polisi, urwego rw'ingufu, ubuzima, ubukerarugendo, uburezi no guhanahana amakuru. Mu kiganiro aherutse gutanga ubwo yari yitabiriye inama ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ba Afurika n'ibihugu bya Nordic, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimye uruhare rw'abarimu bo muri Zimbabwe, avuga ko ubu bufatanye ari urugero rwiza rw'ubufatanye hagati y'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ati ingaruka ni nziza ku rwego rw'uburezi bwacu. Dufite abarimu 154 bo muri Zimbabwe bari mu Rwanda kugeza ubu, cyane cyane mu mashuri nderabarezi aho bigisha Icyongereza n'imibare. Abandi bari muri kaminuza y'u Rwanda bigisha ibijyanye n'ubuzima. Mu Ukuboza 2021 nibwo hasinywe amasezerano hagati y'u Rwanda na Zimbabwe, aho ibihugu byombi byumvikanye ko buri ruhande ruzajya rwifuza abakozi bafite inararibonye mu rwego runaka bazajya babasaba kandi bagafashwa kubabona. U Rwanda rwemeranyijwe na Zimbabwe ko ruzakira abarimu 477 baturutse muri iki gihugu. Kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane muri update zitandukanye. Turaje mu kanya tubagezeho n'izindi update zitandukanye.